ubu turi mu mujyi wa Rubavu uhana imbibi n'umujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuvuga ku bucuruzi bwambukiranya imipaka, abakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati y'iyo mijyi baravuga ko ingano y'ibicuruzwa bajyanaga mu mujyi wa Goma yagabanutse cyane. Hagiye gushira hafi amezi abiri inyeshyamba za M23 zifashe umujyi wa Goma. Abacuruzi ba Rubavu bavuga ko urujya n'uruza no kwisanzura mu bikorwa by'ubucuruzi byorohejwe cyane ugereranyije na mbere inyeshyamba za M23 zitarafata Goma. Gusa abacuruzi bakavuga ko kuba banki zakoreraga mu mujyi wa Goma kugeza ubu zigifunze imiryango biteye ingorane mu bucuruzi bwambukiranya imipaka. Si mu bucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka gusa havugwa izo ngorane. Abafite ubumuga bakora akazi ko gutwara ibicuruzwa babijyana mu mujyi wa Goma nabo baravuga ko akazi kabo ubu katagenda neza. Ese ni ukubera iki? Turabaha ijambo muri iki kiganiro. Ni mu gihe Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda ivuga ko imibare igaragaza ko ubuhahirane hagati y'uburasirazuba bwa Kongo n'u Rwanda yazamutse kuko ako gace gakenera cyane ibicuruzwa biva mu Rwanda. Ikiganiro Imvo n'Imvano kuri uyu wa gatandatu mwagiteguriwe kandi mwakigezwaho na Yves Bucyana. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Nongere mbaha ikaze. Ndi mu isoko rinini riri hano ku mupaka wa Petite Barriere, umwe mu mipaka ibiri ihuza umujyi wa Rubavu mu Rwanda n'umujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni isoko rizwi nka Cross Border Market. Aha mpagaze hakaba hacururizwa imboga zijyanwa mu mujyi wa Goma. Biragaragarira amaso ko ibicuruzwa ndetse n'abacuruzi atari benshi. Natwaraga amasho yuzuye Daihatsu toni imwe n'igice, ariko ubu M23 hiziye kubera impamvu z'uko nta mafaranga ari muri Kongo. Ndi kujyana nk'amasho 50. Umwe mu bacuruzi imboga bazijyana mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibibazo by'abo bacuruzi ba Rubavu ngo nuko Igoma nta mafaranga ahari. Ndaganira n'umumama umwe, uratwibwira hanyuma utubwira icyo ukora. Njye nitwa Mukabutera Verena, ndi umuturage utuye mu murenge wa Rubavu, akagari ka Buhaza, umudugudu wa Gabiro. Ndi umucuruzi ucuruza imboga z'amashu, nzirangura mu Rwerere nkazizana hano nkazikura Petite nzijyana Igoma muri Kongo. Njyewe ndadetaya bisanzwe, mba mfite depo nka detaya, nuje akarangura ndamuranguza iyo bibaye ngombwa. Muri Kongo turonza dushime ko kutunyanyasa byari bihari nta bihari. Mbese ibibazo twagendaga duhuriramo batwaka amafaranga nta fagitire, tugera hango yishura ibi, ntakaza akakubwira ngo zane ibi yitwaje icyari cyo, ntago bigihari. Ibyo byo turonza dushime ko Abanyarwanda dufite umutekano usesuye, turi kugenda nta kibazo. Abanyarwanda mucururiza muri Kongo nta kibazo dufite. Ikibazo dufite kubijyanye no kugenda no kugaruka tunacururizayo, nta kibazo dufite. Ikibazo dufite kijyanye mukuru ni ukuvuga ngo turi kurangura ibintu hano mu Rwanda bihenze, twabigeza muri Kongo tukabura abakiriya, ariko tukabona imbogamizi nyinshi zihari, aruko nta mabanki ahari. Iyo tuwaje baza kutugurira twavuga ati se ko tubona muvoma itari kugenda neza, tuvuga ko ikibazo bafite aruko nta mabanki ahari, amafaranga yabo menshi bayafunganiye mu mabanki. Ubwo rero ngiye nkambona ni imbogamizi dufite nk'abacuruzi cyangwa se nk'abaturage muri rusange, kuba turi kurangura ibintu bicuruzwa ntibituveho vuba, bimwe bikabora ibindi bigapfira mu madepo, n'abaje kutugura nabo bakaba bafite ikibazo cy'uko batari bona uburyo bahahe kubera ko amabanki afunze. Wenda duhere ku byo urangura ugatwara muri Kongo. Hano ndabona igare ririho amashu. Ni ibi wari usanzwe ucuruza ubundi ibingana iki mbere, byanganaga iki, ubu ngubu utwara muri Kongo ibingana iki? Duhere mbere M23 itarayobora umujyi wa Goma, watwaraga amashu angana iki? Najyanaga imodoka, ariko aho M23 isiye ntago. Wajyanaga imodoka ingana iki? Natwaraga amasho yuzuye Daihatsu. Ngo ni nka toni imwe, toni ebyiri? Toni imwe n'igice. Nibyo najyanaga. M23 itaraza, ariko ubu M23 hiziye kubera impamvu z'uko nta mafaranga ari muri Kongo. Ntago nkibona ubushobozi, nahise mpomba kubera ko ari amasho
yapfiriyemo mu gihe cy'amasasu. Nari mfite imodoka yose irahomba irabora, ubwo mpita mpomba gutyo. Ntabwo nkibona ubushobozi bwo kuba najyana amasho yuzuye Daihatsu, ndi kujyana nk'amasho 50 cyangwa 60, nibwo bushobozi nsigaranye. nk'iri gare ryonyine? Iri gare nta masho 50 arimo, haba harimo amasho 25, 30, ngungura nk'utugare tubiri. Nitwo njyana. Ni igihombo nahuye nacyo kubera ko amasasu yavuze, naratemye amasho arabora nyine, amaze kubora ubu nta kindi kintu nari kurenzaho. Ikibazo uhura nacyo i Goma, bakubwira ngo iki abo wari usanzwe uranguzaho ibyo uvanye mu Rwanda? Abana ntuyengurisha nta mafaranga ahari. Iyi niyo mbabaje ntese bimeze gute? Batubwira ko nta amafaranga yari ari mu mabanki, bakatubwira ngo rero bazobona amafaranga nibafungura amabanki. Ubu n'aba bose nicyo kibazo bafite ubu. Abacuruzi muri rusange ducururiza i Goma ku bintu byari byo byose bijya i Goma, nta mafaranga ari kuboneka. Kujyanayo amashu 50 kubimbwiye ni ukwanga kwicara? Yirirwa nicaye ko ntago nakwirirwa nicaye ngo nirwe ndebana n'abana bavuye ku ishuri, hari ibyo bambaza, nanone ugasanga byabura, nanone umutekano mu rugo ukaba mukeya. Buriya bariya bapakiye hariya ntabwo ari ibyo bajyanye i Goma cyangwa? Bashobora kuba bijyanye i Goma, ariko nanone urabona bino niba biranguye uno munsi, none ni kuwa gatandatu, ejo ni ku cyumweru, naho bazajya gucuruza kuwa mbere, akagenda akazagaruka kurangura nko gatatu cyangwa kuwa kane. Ariko kumva mbere amabanki afunguye n'amafaranga ahari i Goma, biriya yakabijyanye agacuruza hagasigara bikeya, utundi akazajya kuturangiza mu kwa mbere mu gitondo akarangura, kubera ko nta mafaranga ahari. Rero ntabwo umuntu ari kurangura ibyo aranguye ngo bive muri depo vuba. None ubwo abigoma bo bari kurya ikize? Niba kurya kwabo, kubera ko n'ubundi baraza bakagura duke nk'uwagombaga kugura amasho y'5,000 akugura amasho y'1,000, kuko nibwo bushobozi afite. Ese wamurenganya? Ntabwo wamurenganya, nyine ubyakira gutyo kuko nta kundi byagenda. Njyewe icyifuzo mfite nk'umwe mu bacuruzi ducuruza, kandi burya umudamu iyo yakoze ni imbaraga z'igihugu nazo zubaka. Iyo umudamu yakoze akabona ibyo agaburira abana, akabona yambitse abana bakajya ku ishuri, no mu rugo umutekano uraboneka, amahoro araboneka, urukundo rw'abana n'ababyeyi ruraboneka. Ariko iyo tutari gukora nabyo ni imbogamizi nyine. Mubatubwirire PSF barebe uko bicara bakemura ikibazo cy'abacuruzi ba cross border. Twebwe turi kubona ibintu biri kuba ikibazo cyane, turebe ko umucuruzi nubwo ari muto arebe ko ubuzima bwakongera bugafungusiyona neza, cyane ko ubu turi mu kwezi kwa gatatu, umwaka wa mituweli watangiye, tugomba kwishyura mituweli, tuzayishyura dukuyeho amafaranga. Aha naho ni mu ibagiro rikuru ry'inka mu mujyi wa Rubavu. Ni mu masaha ya mu gitondo cya kare, inka nyinshi zamaze kubagwa, zirapakirwa mu mamodoka atonze umurongo hanze azijyana mu mujyi wa Goma. Nitwa Twahirwa Janvier, ndi umuyobozi w'ibagiro rya Rubavu. Ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku nyama buhagaze gute nyuma yaho M23 ifatiwe mu mujyi wa Goma? Mu buzima busanzwe ubucuruzi buri hasi cyane bijyanye n'imibereho y'abaturage. Ubuzima buri hasi cyane, amafaranga ntayo, aho n'imibare tubaga kugira inyama zirangire ni ikibazo gikomeye cyane. Kenshi na kenshi tukareba aho bituruka, nuko no mu mujyi muri rusange, nuko ariko ubucuruzi busanzwe uretse inyama natwe ziri hasi, ndetse n'abandi bacuruzi bavuga ko bitagenda kuko ubuzima bwasubiye hasi. Tuvuge ku nyama noneho, mwatwaraga inyama muri Kongo zingana iki, ubu ngubu bimeze gute? Mbere twajyanaga 80% y'umusaruro wose w'inyama zose twabaga ku ibagiro wajyaga muri Kongo, ariko ubu ngubu ndetse ni hafi 30% nizo twambutsa. Byaragabanutse cyane, ariko muri uko kugabanuka twizera ko ejo cyangwa ejo bundi ubuzima bwongeye kugaruka muri rusange, imibare izazamuka. None no kubera iki byagabanutse? Ku ruhare rwanjye mbona ko n'ubuzima muri rusange bw'abaturage butari bwasubirana, kuko ubonye activity zose muri rusange z'ubucuruzi muri domaine zose ntago zari zasubirana nk'uko byari bisanzwe. Twebwe tukabyita ko wenda nuko
igihunga kiri mu baturage, kongera gusubirana imirimo, basubire mu mirimo yabo, bitari byongera bihabwa imbaraga, ariko uko bazongera kwisuganya ubuzima bugongeye gusubira muri rusange, natwe imibare kizazamuka. Utubwiye 80%, ubwo bihwanye n'inka mwabagaga nk'inka zingahe mbere zo mwacuruzaga muri Kongo? Mbere twabaga inka ziri hagati ya 60 n'ijana, ndetse isoko ryagendaga neza, inka zariyongeraga zikarenga n'ijana, ariko muri iyo mibare yose ku munsi, ndetse tukabona ko izo nyama zageraga kure, wenda bijyanye na kuko Kongo ni ngari cyane, hari ibicere bimwe byakoreshwaga n'indege, ariko ubu ngubu ibintu byose byarahagaze, ariko twizera neza ko ubuzima nibwongera gusubirana, abaturage bakongera bakisanga mu buzima nk'uko byari bisanzwe, natwe mu bucuruzi bwacu buzazamuka. Hari ikivugwa ko inyama zavaga hano Rubavu zikajya i Goma, ariko zikagenda zikagera n'i Kinshasa zijyanywe n'indege. Nibyo cyane, kuko izo activite ndetse byatwerekaga ko iyo indege zazaga, bamwe mu bacuruzi bacuruza inyama babonaga amakomande. Hari bamwe uretse ni Kinshasa gusa, hari bakubwira ko hari n'izajyaga i Kindu. Ukumva ko uko indege, ko Kongo ni ngari, kugera kure hari ahantu hatagera n'imodoka, ariko indege igerayo. Kumva ko muri icyo gihe ubwo buzima busanzwe, uretse inyama gusa, icyo kibazo cy'indege cyangwa ubwo buryo bwo gukoresha inzira y'ikirere, natwe byatugiraga umumaro, kandi business muri rusange, uretse inyama n'izindi byose za fromage, amata, byose byarakoreshwaga muri ubwo buryo. Hari n'ikivugwa ko kuba mu mujyi wa Goma banke zitari gukora nabyo bishobora kuba biri gutera ingaruka ku bucuruzi bwa hano muri Rubavu. Icya banki sinagisubizaho cyane, kuko byose bijyana na ekonomi muri sanire politike y'ubucuruzi, ariko y'ubuzima buri muri rusange, y'ubuzima buri abaturage bari mu buzima bwiza, n'ibyo bya banki nabyo, na banki nayo iba muri bimwe bituma ubucuruzi bugenda neza, ariko sinakwizeza cyane ko ari banki ibitera. Kabone ko iyo urebye politike y'ubucuruzi cyangwa inzira y'ubucuruzi, urebera mu buryo bugari. Twabara ikibazo cy'indege, wenda n'icyo cya banki ishobora kuzamo, ariko nuko abaturage banje bakisanga ko ubucuruzi bwongeye kugaruka, politiki yongeye kuba nzima, ibyo byose hakabamo ukwizera cyane. Ubu nk'izi muri kubaga zigiye hehe? Zigiye kwambuka mu kanya, ni ukuzicuruza hano mu mujyi wa Goma, hano hafi, ku bacuruzi bato bahanga muri Kongo, ariko ugasanga n'abo bacuruzi bato nibo bamwe bagiraga n'izo komande zijya hirya no hino mu gihugu cyabo hakure, ariko ugasanga n'izo nkeya tujyana haracyarimo ikibazo y'uko zarangira, ariko byo hari ubwo zitarangira ku munsi. Hari ubwo zirangira, cyangwa bitewe n'imibereho n'uwagiye gucuruza ntacuruze neza, kumva bijyanye n'uko ubu situation mu buzima busanzwe itameze neza. None ubwo hari icyizere mufite yuko bizongera bigasubira kuranguza kuri 80% nk'uko byahoze mbere? Icyizere kirahari, kuko wenda turebye situation hari uko byari byatangiye nuko bigeze ubu ngubu, icyizere kirahari yuko mu minsi iri imbere ibintu bizatungana, kandi ubuzima buzongera busubire ku murongo, kandi abaturage bazongera bakore nk'ibisanzwe. Umujyi wa Rubavu kuri ubu uragaragaramo cyane umubare munini w'abanyekongo, bamwe bahari ku mpamvu z'umutekano, basa nk'abatarizera cyane iwabo. Hari abacumbitse mu mahoteli, abafashe inzu zo kubamo, n'abandi nk'uyu bambuka baje gutembera no kwishimisha. Kwa majina mimi naitwa Mupenzi Bizimana Sadik, mnatokea
Goma Kabutembo. Amazina yanjye ni Mupenzi Sadiki nturutse Igoma Kabutembo, ngewe niziye kwishimisha. Kujienjoy. Kujienjoy tu. Njo turangu ya tatu. Ubusanzwe ndi umunyeshuri ni Igoma, ubu ni ubwa gatatu ngeze mu Rwanda. Sio ku nyumba bakatambia kuvuka Rwanda. Urugo barambwiye ngo kwambuka uza mu Rwanda no gukoresha ikarita gusa cyangwa CPGR, ariko ubu noneho twe turambuka dukoresheje jeton. Unaisha tu jeton unavuka. Sasa njo nashe tumeona tu profite hilo kazi. Natwe rero twavuze ngo reka dukoreshe ayo mahirwe tuze turebe uyu mujyi w'u Rwanda. Twari tutarawubona mbere na mbere, turishimye. Tunafurahi sana kwanza. Ndio. Sasa Goma se ubu twavuga ko imeze gute? Goma mambo iko niseme bizarre. Reka mvuge ngo Goma ubu iratangaje. Kuri ubu nta kazi gahari, amafaranga ntayo, ku mashuri baratwirukana cyane. Banatufukuza sana kwa sababu hakuna pesa tu. Kwa nini iki babirukana? Makuta Nukubera ko nta mafaranga ahari yo kwishyura ishuri.